مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک مبارک نن ختم د قرآن د خوشالي دا تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی طلاب او دستر بندی دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا اوری رحمتونه نن د پاغنی سبحان لوست دی ګلونو نازرا سرا قرآن اوری رحمتونه نن د پاغنی سبحان لوست دی ګلونو نازرا سرا قرآن نن د میناتونو یوم داغ سمریتا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک مبارک نن ختم د قرآن د خوشالي دا تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی طلاب او دستر بندی دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا حضرت بلال او بل بلال احمد لست قرآن نن یې رب نصیب کړي مرتبه عظیم شان حضرت بلال او بل بلال احمد لست قرآن نن یې رب نصیب کړي مرتبه عظیم شان دا د والدینو نن ډیر خوش قسمتي دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک مبارک نن ختم د قرآن د خوشالي دا تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی طلاب او دستر بندی دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا قاری عقل نواب بالقاری حبیب الله پمونګ باندې ګران دی قاری شکیر الله قاری عقل نواب بالقاری حبیب الله پمونګ باندې ګران دی قاری شکیر الله دای استادان دی ورسا کړي خواري دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک مبارک نن ختم د قرآن د خوشالي دا تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی طلاب او دستر بندی دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا خادم سلیم الله باندې ډېر خوشالي دا د دې کلی ګلانو چې خيستا دستر بندي دا خادم سلیم الله باندې ډېر خوشالي دا د دې کلی ګلانو چې خيستا دستر بندي دا توحید یا رمین الله توحید یا رمین الله ورډالای
لیکل پر شاعری دا مبارک 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 نن ختم د قرآن د خوشالي دا مبارک مبارک نن ختم د قرآن د خوشالي دا تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی تولا پاو دستر بندی دا مبارک 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 نن ختم دا قرآن د خوشالي دا مبارک 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 نن ختم دا قرآن د خوشالي دا دا نظم په आवाज دی د قاری امین الله توحیدیار د دې نظم فرمایش کړی دی ګران سلیم الله والسلام